Ka office jong Deputy Commissioner Ribah District mendakasi kesan terik kala lengkat ling bakatan election branch kala yo ban pelong ya jinya lang kapeng barok kinungkit kam gi bakmat juga sang san partai banikren halor ka special summer revision nagbenta ka final photo electoral roll bat la tiru ka final photo electoral roll sa barok ki political party ya ka bala yo ban pelong DC conference hall ya kan ka jinya lang la yalam da kong balakan teurani DC Ribah District haka jinya dan mentalang di president bat ki secretary jong sang san partai per na Ribah District.